салому дуруди бе поён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. ҷазоро бинед, ҳайрон нашавед. ин дар таърихи футбол чӣ ки ҳатто дар таърихи зиндагии башарият гумонам бори аввал аст. сармураббии дастаи ҷавонони то 23 солаи Борусия Мюнхен-Гладбах Хайко Фогел ба хотири он ки чанде пеш дар бозӣ муқобили дастаи Бергиш Гладбах довар ва ёрдамчиҳои онро таҳқир кард, аз 2 бозӣ маҳрум, 1500 евро ҷарима ва аз ҳама ҷазои сахташ ин ки ӯ бояд дар як дастаи занонаи чемпионати олмон дар 6 тамрин ба сифати мураббӣ бо занон кор кунад. ҳис кардед чӣ ҷазоеро барои ӯ раво диданд? ӯ бояд дастаи Борусияро як су гузошта 6 рӯзи кори мураббии як дастаи занона мешавад. барои баъзеҳо ин нанг аст, вале барои баъзеҳои дигар аз қабили ман ин хуб аст ба хонумҳо кор кардан. хулас ассотсиатсияи футболи олмони ғарбӣ ба хотири рафтори ғайриварзишӣ ба Хайко Фогел чунин ҷазоро раво дид ва ин эътирози зиёдеро миёни ниҳодҳои футболии кулли мамлакати олмон ба миён овард. пойгоҳи иттилоотии ESPN хабар додааст ки ниҳоди футболии занонаи олмон бо номи занон дар футбол зидди ин қарор баромад ва раиси ин ниҳод Никол Залмер гуфтааст ки ассотсиатсияи футболи олмони ғарбӣ бо ин қарор нишон доданӣ аст ки футболи занона ҳоло дар кадом сатҳе ки набошад моро бо он чашме нигоҳ мекунанд ки гӯё мо занон охирин дараҷа ҳастем. барои мураббии Гладбах кор кардан бо дастаи занона ин ҷазоб будааст. бовар кунед, агар шумо гуфтанед ки ин барои рушди футболи занона беҳтарин иқдом аст, вале ин ба назар чунин мерасад ки бо дастаи занона кор кардан ин ҷазо аст, гуфтааст Никол Залмер. шумо фаҳмидед ки асли ин хабар чӣ аст? унҷо хонумҳо шур бардоштанд ки моро дар муқобили мардон пас назанед. мо ҳама баробарем, чӣ дар футбол ва чӣ дар соҳаҳои дигар. акнун андешаи шуморо пурсиданиам. хонумҳо воқеан дар футбол бо мардон баробар буда метавонанд? ё ҳамон андешаи Опел ба Мерседесу духтар ба бача намебарояд дурусттар аст? ман гуфтам ки дар осеб зиёд ба қавле хоб рафтани Эден Азар оқибати хуб надорад. акнун кор то ҷое расид ки мунтахаби мамлакати Белгия ва дастаи муқтадири шоҳона миёни худ ҷанг эълон намоянд. дирӯз баҳси ҳайати табибони мунтахаби Белгия ва ҳайати табибони дастаи Реал Мадрид расонаӣ шуд ва унҷо ба мувофиқа нарасиданҳои тарафайн баррасӣ мешуд. хулас кор ин хел будааст. азарро буҷулаки пояш ҳамин қадар вақт осеб доштааст. он ҳама табобатҳову интизориҳое ки ӯ дар Мадрид мекашидааст ба гуфте бефоида аст. шумо аҳамият дода бошед, Азар баъди чанд лаҳзаи бозӣ боз осеб мебардошт ки ин натиҷаи табобати нодурусти ӯ будааст. аз инро ҳайати табибони мунтахаби Белгия эътироз карданд ки табобате ки ӯ дар дастаи шоҳона мегирад нодуруст аст ва Азарро мебояд ҷарроҳӣ намояд. то ҷарроҳӣ нашавад, Азар имкони ба майдон баромаданро пайдо намекунад. ҷониби Реал ба он назар аст ки Азар табобати бидуни ҷарроҳиро ба роҳ монад ва зудтар ба ҳаят баргардад, то дар бозиҳои муҳими дар пешбуда ба бозигарон кӯмак намояд. акнун ин баҳс ба чӣ анҷом меёбад номаълум, вале Азар на инро қабул дораду на онро. гуфта мешавад ки баъди осеби охирин ӯ ба сифати эътироз ва бидуни пурсиш ба Англия рафт то бо он табибоне ки ӯ дар замони Челси буданаш ҳамкорӣ мекард табобатро ба роҳ монад ки ин боис гаштааст то дастаи Реал як нав норозигии худро аз Азар баён намоянд. хулас як пои дардманди Азар миёни бошгоҳҳову мунтахабу табибони бузурги ҷаҳонӣ баҳс ба вуҷуд овардааст барои он ки ӯ футболбози сатҳи олӣ аст ва барои мардум зарур аст. пойҳои баъзе мову шуморо аз 10 ҷоя шиканад, як кас парво надорад. ман гумон мекардам ки танҳо дар футболи деҳот футболбозони як даста дохили майдон бо якдигар ҷанҷолу баҳсу норозигӣ мекунанд. шумо худатон медонед ки дар дилхоҳ дастаи деҳаҳо як-ду бозигаре ҳаст ки ҳамаро дашно мекунанд, пас деҳ мегӯянд, хулас бозиро доду фарёд зада идора мекунанд. аммо фикр кардам ки дар футболҳои аврупоӣ ин чиз нест, чун ба истиснои чанд маротиба ман чунинро дар футболҳои аврупоӣ надида будам. унҷо фикр кардам ки танҳо мураббӣ аз берун бачаҳоро идора мекунад ва дар дохили майдон бозигарон бо ҳам баҳс намекунанд.
اما من اشتباه کردم. اونها بحث و مناقشه‌شون میان خودشون خیلی زیاد بوده است، ولی اونها این کار رو طوری میکردن که تماشابینان نفهمند. مثلا در بازی دسته‌های منچستر سیتی و بروسیا میونخن گلادباخ در دور یک‌نهایی لیگ چمپیون‌ها چنین حادثه روی داد. اگر دستگاه نواربرداری این رو به ما نشان نمیداد، پس مثل قبلی من حالا هم به همون اندیشه خود استوار میماندم. سرخیو آگوئرو با یاردمچی پپ گواردیولا خاویر منسیسیدور آهسته گفته است که بچه‌ها به من پس نمیدهند. این رو صحیفه توییتر پایگاه خبری ESPN رسانه‌ای کرد و اونجا مشاهده کرده می شود که آگوئرو آهسته به مربی این گپ رو گفت. اکنون معلوم شد که داخل دسته‌های سطح جهانی نیز گپ و کلاچه‌ها خیلی زیاد است. یورگن کلوپ سرمربی حال حاضر بهترین دنیا در مورد بهترین بازیگر گفت که با او کار کرده است. شما من بر این فکر کردید که او اسم محمد صلاح رو میگیرد؟ نه دوستان، او نفر دیگر رو نام گرفت. خلاص دیروز از او پرسیدند که بهترین بازیگر که شما با او کار کرده اید کی است؟ کلوپ جواب گردانیده است که این بازیگر رابرت لواندوفسکی است. اگر من در جواب این سوال نام او را نگیرم ناعدالتی می شود. اگر کل فوتبال بازان با همون سطحی که لواندوفسکی را من باری نخست در تیم لخ پاس ندیده بودم رشد می نمودند، فوتبال تماما در سطح دیگر می بود. هر یک بازیگر حرفه‌ای می بود. لواندوفسکی ماشین تیار است. او همه کارو کرد تا با اژدهای گلزن تبدیل یابد. او دقیق می‌داند که در دلخواه وضعیت چی باید کرد. میخواهم با او و چند فوتبالباز دیگر تشکر بگویم که مرا مربی خوب کردند، گفته است یورگن کلوپ. یگان کس یگان گپ دیگر دارد. حالا لواندوفسکی در چمپیونات آلمان این موسم 32 گل زده است که بازیگران زور چمپیونات‌های دیگر فرسخ‌ها از او دورند. سابق بازیگر دسته یوونتوس پاسکوال برونو در یک صحبت به قول دسته یووه از آسمان هفتم به زمین زد. او اندیشه آن را دارد که با چنین دسته حتی ای بس در مسابقه‌های بزرگ منظور گفته خستند. پاسکوال برونو در مورد وضع فعلی دسته یوونتوس با ژورنالیست خیلی عصبانی جواب میداد و هرچه که از دهانش پیش آمد و خوش آمد گویان اندیشه خود را گفت. گفته های او را بینید که با چه جمله های آغاز می شود. یوونتوس دسته شرمنده بیش نیست. بانوچی و کلینی به گفت خود محافظان بهترین دنیا هستند، ولی آنها 9 جایزه از لیگ چهارم اروپا دارند و خلاص. یوونتوس بارسلونا که نه باخت نه برد هیچ تاثیر نداشت مغلوب کرد و زود در نشریه های تورینی نوشتند که یوونتوس شکست ناپذیر است. رهبرت دسته همه چی را ویران کردند. آنها الگری را از سمت سرمربیگی راندند و به جای او سری را آوردند و او را نیز 1 سال نشده پیش کردند. چون در اتاق لباسی بازیکنی سخن اساسی را رونالدو و چند بازیگر دیگر میگفته است. حالا باز گپ است که حالا هم دسته را بازیگران اداره میکنند و گپ سرمربی هیچ قربی ندارد. یک چیز را به نظر گیرید که بازیگران کسانی نیستند که خلاصه نهایی را برآورند. این وظیفه سرمربی است و با این سرمربی جواب میگوید، نه یگان بازیگر، گفته است پاسکوال برونو. دوستان عزیز، با کانال فوتبال HD ابونه شوید و از ابزارهای فوتبال اروپایی زود خبردار گردید. فردوس خورسند بودم. با همین تمام، تا دیدار، خیر.